Salibonani balaleli, ngiyalibingelela ngegama lenkosi. Nxa singena enkonzweni yethu yosuku lwanamhlanje, sithanda ukuba simbonge uNkulunkulu langezikhathi ezinjengalezi eze-COVID-19, ngoba usithembisile uJehova ukuba kasoze asitshiyele sodwa, kodwa uza kuba lathi kuze kube phakade. Nxa singena elizwini lethu lanamhlanje, sihamba ngaphansi kwenhloko yendaba ethi yona continual surrender to Christ, ukuzinikela njalo njalo kuJesu. Kasikhothamiseni namakhanda sikhuleke nxa sizangena enkonzweni yethu. Baba wethu othandekayo osezulwini, siyakubonga ngendlela ephakemeyo ukuba ube lathi njengomsindisi wethu. Nxa siyakufunda ilizwi lakho, siyanxusa ubukhona bakho. Khuluma lathi njengabantu bakho, sikuzwe Nkosi ethandekayo, bese sisenza intando yakho. Pheleni kwezinto zonke, nxa uyakuza kona lumhlaba, sonke sibe khona embusweni wakho. Ngalo igama likaJesu siyakhuleka. Amen. Nxa sibuyela eBhayibhelini, uJehova ethungamela ibandla lako-Israyeli besuka elizweni laseGibhithe beqonda elizweni laseKhenani. Nxa ufunda u-Exodus chapter 25, ivesi ngelika-8, uthi yena uJehova kabangenzele indlu engcwele ukuba ngihlale phakathi kwabo. Thixo bathandekayo, thanda ukuhlala phakathi kwabantu bakhe. Thanda ukubona ukuba abantu bakhe bayasindiswa ngesikhathi esifaneleyo. Nxa besenza ithabanekeli bephakathi kwenkangala, behamba beqonda elizweni laseKhenani, nxa sebefikile kwelaseKhenani, liyakhiwa ithempeli, ngoba uJehova ethanda ukuba ahlale phakathi kwabantu bakhe. Phakathi kwezinkonzo ezazithatha indawo kulona leli thempeli, kuleli thabanekeli, ngithanda ukukhangela indaba engiyithandayo namhlanje etholakala ku-Exodus chapter 29, ivesi ngelika-38. Ithi yona lapha ngamafitshane, yilokhu oza kukunikela e-altareni, amawundlu amabili alomnyaka munye, insuku ngensuku njalo njalo. Verse 39, elinye iwundlu uza kunikela ngalo ekuseni, elinye iwundlu uyakunikela ngalo kusihlwa. Verse 42, lo uza kuba ngumnikelo wokutshiswa wensuku zonke ezizukulwaneni zenu zonke, ngasemnyango wethente lokuhlangana phambi kwenkosi, lapho ngiza kuhlangana khona lani ngikhulume lawe. Nxa sikhangela le ndaba ekuseni, phakathi kwezinkonzo ezazithatha indawo, phakathi kwemhlatshelo eyayisenziwa ebandleni lako-Israyeli, uJehova uthi yena ubeka nansi enye inkonzo eqakathekileyo. Kuyakuhlatshwa iwundlu ekuseni, kuyehlatshwa elinye iwundlu njalo ntambama. Kwakule nkonzo eqakathekileyo eyokuhlatshwa kwewundlu ekuseni leyokuhlatshwa kwewundlu ntambama. Le inkonzo bathandekayo yayinkonzo eqakathekileyo eyayitshengisa abantwana baka-Israyeli ukuba kabangeke baphile bebodwa, kodwa bayamdinga uThixo ukuba aphile phakathi kwabo. Khumbule inhloko yendaba ithi yona ukuzinikela njalo njalo kuJesu Krestu. Ngamanye amazwi, mhlobo othandekayo, kawungeke uphile impilo yesiKrestu ungenakuzinikela emandleni kaJesu. Nxa uzaphila le impilo yesiKrestu, kudinga, mhlobo othandekayo, ukuba uhlale ngokuzinikela njalo njalo esandleni sikaJesu. Nxa uphila impilo yesiKrestu, uphila ngokuzinikela emandleni kaJesu Krestu.
yaqhubeka ke inkonzo ebandleni lako-Israyeli. Babevuma ukuba kabasoze baphile benganaye uJehova, kabasoze bahambe benganaye uJehova, kodwa bayamvuma ekuseni, bayamvuma njalo ntambama. Nxa bevuka ekuseni behlaba leli wundlu, bayahlabela ingoma ethi yona Nkosi ekuseni. Yizwa ukuncenga kwami. Nxa lisiyatshona ilanga ntambama bayalihlaba elinye iwundlu, bayakhuluma mhlobo othandekayo, bayathembela kuJehova, bathi kabangeke benze ulutho uJehova engekho phakathi kwabo. Nxa sibheka eBhayibhelini, banengi abantu abanqobayo. Ukunqoba kwabo umhlaba wesono babethembele kuNkulunkulu. Siyawabona amadoda anjengabo Daniel, kathathu ngosuku wayekhuleka kuJehova. Ngezikhathi zonke wayekhuleka ecela amandla kuJehova ukuba anqobe isono. Nxa ngibuyela encwadini kaGenesis chapter 5, siyafunda indoda eyayithiwa ngu-Enoch. Genesis chapter 5, ungasukela evesini ngelika 21. U-Enoch wahlala iminyaka engamachumi 75 wasezala uMethuzela. Emva kokuzalwa kwaMethuzela, u-Enoch wahamba loNkulunkulu iminyaka engama300, wazala amadodana lamadodakazi. U-Enoch wahlala iminyaka engama365. Verse 24 engiyithandayo. U-Enoch wahamba loNkulunkulu, kazabe esaba khona ngoba uNkulunkulu wamthatha. Wathathwa u-Enoch engazange ezwe ukufa. IBhayibheli lithona u-Enoch wahamba loJehova. Nxa evuka ekuseni wayevuka ngomthandazo, nxa elala ntambama wayelala ngomthandazo, lapho atshona khona wayetshona ngomthandazo. Entweni zonke ayezenza u-Enoch wayehamba loJehova, wayele-continual surrender, wayenikela konke emandleni kaNkulunkulu, wayephila impilo yokuzinikela. Nxa ngikhangela le impilo ka-Enoch, u-Enoch bathandekayo wayephila emhlabeni esiphila phakathi kwawo, umhlaba ogcwele isono. Nxa ulandela imbali yakhona lemuva ngale kukazamcolo, wayephila labantu ababegcwele i-corruption kangaka, kodwa wayephila ebantwini abanjalo. Kazange u-Enoch angenwe i-corruption, kodwa siyambona ephila impilo eyokuhamba loJehova, ephila impilo ethokozisa uJehova, ephila emhlabeni ogcwele ngesono, ephila labantu abagcwele ngesono. U-Enoch bathandekayo wayemthanda uJehova, wayehamba loJehova. Nxa ulandela indaba sokuyakuna uzamcolo emhlabeni, izulu bathandekayo liyahlala phansi. Senze njani ngo-Enoch? Senze njani ngenceku kaJehova ethembekileyo? Izulu liyavumelana ukuba u-Enoch ufanele athathwe abuye ezulwini, ngoba wayehamba u-Enoch ngendlela ethokozisa uJehova. Emhlabeni esiphila phakathi kwawo, umhlaba ogcwele i-corruption, umhlaba ogcwele abantu abangelandaba loJehova, kuyenzakala bathandekayo ukuthi babe khona abantu abesaba uJehova, babe khona abantu abahamba ngokwentando kaJehova, lanxa bephila phakathi komhlaba onjalo. U-Enoch ephila emhlabeni onjalo wathokozisa uJehova, kazange angenwe yi-corruption eyalapha emhlabeni.
kwenzakala ukuba abantu bamthokozise uJehova lanxa bephila emhlabeni onjengawonalo, umhlaba ogcwele abantu asebethanda okwalapha emhlabeni. Kwenzakala ukuba wena uphile impilo ethokozisa uJehova, njengo-Enoch owaphilayo phakathi kwabantu abangelandaba loJehova, kodwa waphila ngendlela ethokozisa uJehova. Ekuseni mhlobo othandekayo, bakhona abaphilayo ngendlela ethokozisa uJehova. Nxa ufunda uGenesis chapter 6 ivesi ngelika-9, iyakhuluma ngoNoah owahamba loJehova emhlabeni ogcwele isono, emhlabeni ogcwele abantu abangalandi loJehova, kodwa siyabathola abantu abathile abaphilayo ngendlela kaJehova, bamthokozisa uThixo besaphila emhlabeni. Lawe mhlobo othandekayo, ungahamba ngendlela kaJehova, kodwa kudinga ukuba uzinikele njalo njalo emandleni kaJehova, ngoba ukhona owaxotshwayo ezulwini walahlelwa lapha emhlabeni. USathane uyabhoda njengengonyama edinga engabadla, kodwa phakathi komhlaba onjalo kukhona ukunqoba ngegama likaJesu. Ngiyayithanda incwadi yesambulo, iyakhuluma ngabantu abanqobayo, abantu abanqobayo emhlabeni onjengawonalo, umhlaba ogcwele abantu abathanda imali, umhlaba ogcwele abantu abangenza konke okungabanika imali. Namhlanje siphakathi kwe-COVID-19, bakhona abazaphuma phakathi kwayo bengama-millionaires ngenxa ye-corruption, bephila emhlabeni onjengawonalo, abantu bekhala befelwa izihlobo zabo, kodwa bakhona abantu ababhejela ukuba yisikhathi sokuba benze imali, benze yonke i-corruption ephambene lentando kaJehova. Lanxa kunjalo mhlobo othandekayo, bakhona abazathembeka emhlabeni onjengawonalo, baphile ngokwentando kaJehova. Incwadi yesambulo iyakhuluma ngabantu abanqobayo. Nxa ufunda incwadi yesambulo chapter 2 ivesi ngelika-7, iyakhuluma ngabanqobi lanxa bephila emhlabeni onjengawonalo. Sambulo chapter 2 verse 7 ithi yona, lo olendlebe kezwe lokho akutshoyo umoya emabandleni, onqobayo ngizakumnika ukuba adle okwesihlahla sokuphila esiseparadise elikaNkulunkulu. Onqobayo aphile ngendlela kaKrestu, aphile ngendlela yasezulwini, kodwa ephila emhlabeni. iBhayibhili lithi yona, onqobayo onjalo uyakudla esihlahleni sokuphila esiseparadise elikaJehova, hayi esilapha emhlabeni, kodwa esiseparadise elikaJehova elisezulwini. iBhayibhili lithi yona, olendlebe kezwe, olendlebe kezwe, ongelandlebe kasoze ezwe, loqamulela izigodo endlebeni kasoze ezwe, kodwa olendlebe kezwe, abanqobayo bayakudla esihlahleni sokuphila esiseparadise. Lanxa bephila emhlabeni ogcwele i-corruption, kodwa baphile ngendlela eyaphila ngabo Enoch. iBhayibhili yasithembisa ekuseni ithi yona bayakudla esihlahleni sokuphila esikhona eparadise. Sasikhona ensimini yase-Eden eyalahlekayo, saphuma phakathi kwayo ngenxa yesono, kodwa nxa sizathembeka
sibe ngabantu abanqobayo. iBhayibhili lithi yona sizakudla esihlahleni sokuphila eseparadise. Kapheleli khonapho uJohane, Sambulo chapter 2 verse 11. Olendlebe kezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni, onqobayo kasoze alinyazwe yikufa kwesibili. Ngamanye amazwi mhlobo othandekayo, nxa uza kunqoba umhlaba ongasoze uthathwe yisono salapha emhlabeni, kodwa unqobe ngegama likaJesu ngokuzinikela kwakho ikuseni lemini, iBhayibhili lithi yona kawusoze ulinyazwe yikufa kwesibili, kodwa uzakuthola impilo enganakuphela. Kapheleli khonapho uJohane, verse 17. Olendlebe kezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni, onqobayo ngiza kumnika enye imana kwefihliweyo, ngimnike ilitshe elimhlophe okulotshwe kulo ibizo elitsha elingaziwa muntu kuphela lo olamukelayo. Malibongwe igama lenkosi, ngoba uJehova uthena bathandekayo ebantwaneni baka-Adamu abawele esonweni abalapha emhlabeni, uthena kule mana efihliweyo, imana especial, ukudla kwezingilosi okuspecial okuza kuphiwa abantu abanqobayo, abanqoba isono salapha emhlabeni. Baza kuthola imana efihliweyo eJerusalema elitsha. Kapheleli khonapho uJohane, verse 26. Uthi yena onqobayo logcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni, ngiza kumnika amandla phezu kwezizwe. uThixo bathandekayo uthembisa abantu abanqobayo, abantu abazakuma langaphakathi komhlaba ogcwele isono, kodwa benze okuyintando kaJehova. Uthi yena lapha abanqobayo abanjalo baya kuphiwa amandla phezu kwezizwe. Ngamanye amazwi baza kubusa kanye loJesu. Nxa eqhubeka uJohane uthi yena, njengalokhu lami ngamukeliswa amandla avela kuBaba, uza kubabusa ngentonga yensimbi, aziphahlaze njengezimbiza zebumba. Futhi ngiza kumnika indonsakusa olendlebe kezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni. Baya kuphiwa amandla phezu kwezizwe, bese bebusa ngentonga yensimbi, ngoba banqobile isono salapha emhlabeni, bezinikela kuJesu, behlabela unkosi ekuseni, becela amandla okunqoba isono belapha emhlabeni. Bayihlabele ingoma ntambama, nxa besiyalala bembonga uJehova, bezinikela njalo njalo. Kapheleli khonapho uJohane, Sambulo chapter 3 iverse ngelika 5. Uthi yena onqobayo uza kwambathiswa ngokunjalo ingubo ezimhlophe, kangiyikulesula ibizo lakhe encwadini yokuphila, ngoba ngiza kulivuma phambi kaBaba laphambi kwezithunywa zakhe. Olendlebe kezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni. uJohane uthi yena abanqobayo emhlabeni onjengawonalo behlukane lesono, uthi yena uJohane baya kwambathiswa lezi ngubo ezimhlophe, aze athi yena uJesu ibizo lalabo bantu, amabizo abo kawasoze esulwe encwadini yokuphila, kodwa uzabavuma phambi kaBaba laphambi kwezingilosi, phambi kwamawakawaka ezingilosi, 10,000 times 10,000, thousands of thousands,
ezezingilosi. Uthi yena lapha uJesu, ngizalivuma igama lalo onqobayo phambi kaBaba laphambi kwezingilosi, ngenxa yokuba unqobile umhlaba esaphila lapha emhlabeni. Uthi yena lapha, legama lakhe kalisoze lesulwe encwadini yokuphila. Malibongwe igama lenkosi. Nxa igama lakho lingasoze lesulwe encwadini yokuphila, kodwa izono zakho zesulwe encwadini yama-records. Igama lakho lingesulwa encwadini yokuphila ngenxa yokuba unqobile useselapha emhlabeni. Kapheleli khonapho uJohane, Sambulo chapter 3, iverse ngelika 12. Uthi yena onqobayo, ngizakumenza insika ethempelini likaNkulunkulu, kasoze aphuma kulo. Ngizakuloba ibizo likaNkulunkulu wami phezu kwakhe, lebizo lomuzi omutsha iJerusalema elitsha, lebizo likaJesu. Hlobo wami othandekayo, uyathembisa uJesu kulabo abanqobayo, othi yena baza kulotshwa igama likaNkulunkulu, balotshwe legama lomuzi kaJehova iJerusalema elitsha, bese belotshwa legama likaJesu. Abantu hlobo esithandekayo bayazigqaja ngamadorobho abasuka kiwo, ngamadorobho abahlala phakathi kwawo. Abanye bathi bahlala eTexas, abanye bathi bahlala eMaryland, abanye bathi bahlala eLondon, abanye bathi bahlala koBulawayo. Bayazigqaja ngamadorobho abahlala phakathi kwawo. Malibongwe igama lenkosi ekuseni, ngoba likhona iJerusalema elitsha kulabo abanqobayo. uJehova uthi yena bayakulotshwa leli gama lebizo ledorobho likaJehova iJerusalema elitsha. Kungaba intshukuntsho enhle mhlobo othandekayo ukuba lawe uyetholakala ukhona phakathi kwedorobho elinjalo, lapho okuhlala khona uJehova. Ilizwe elingela corruption, ilizwe elingela COVID-19, ilizwe elingela HIV and AIDS, ilizwe elingela typhoid, ilizwe elingela malaria, kodwa ilizwe elihlambulukileyo okuhlala khona uJehova. Uyathembisa uJesu ekuseni kulabo kuphela abanqobayo, abangasoze bahlanganele kucorruption yalapha emhlabeni, kodwa abazakuma loJehova kuze kube sekupheleni. Uthi yena bayakungena eJerusalema elitsha, abesethi yena olendlebe kezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni, ngoba bakhona abazakuphila njengabo Inoko, abathathwayo bahamba ezulwini ngoba bengazange bahlanganele kule corruption yalapha emhlabeni. Kapheleli khonapho uJohane, Sambulo chapter 3, iverse ngu-21. Ngiyayithanda uverse 21. Ithi yona onqobayo, ngizakumnika ukuba ahlale lami esihlalweni sami sobukhosi. NguJesu lotsho njalo. Onqobayo ngizakumnika ukuba ahlale lami esihlalweni sami sobukhosi. Ngoba njengalokhu lami nganqoba, ngahlala lo Baba esihlalweni sakhe sobukhosi, olendlebe kezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni. NguJesu bathandekayo, othi labo abanqobayo abangasoze baphile ngesono salapha emhlabeni, kodwa abayaphila ngendlela kaKrestu, uthi yena bayakuhlala loJesu esihlalweni sobukhosi. Bayakubusa kanye loJesu, njengalokhu uJesu wanqoba wahlala esihlalweni sobukhosi lo Baba. Labanengi abanqobayo bayakuhlala loJesu esihlalweni sobukhosi, bayakubusa laye phakade lonke. Banqoba isono,
kabazange bathande okwalapha emhlabeni, kodwa bathanda uThixo, banqoba ngegama likaJesu. Mhlobami othandekayo, kukhona ukunqoba egameni likaJesu. Izithembiso ezikaThixo zikulabo abanqobayo. Lanxa bephila emhlabeni onjengawonalo, emhlabeni ogcwele isono, kodwa bazanqoba ngaleli gama likaJesu, bese besiyahlala loJesu esihlalweni sobukhosi. Zinjalo izithembiso zikaJehova zikulabo abanqobayo, bazangena eparadise, bayehlala loJehova iphakade lonke. Nxa ufunda incwadi yesambulo chapter 14 iverse 12, uthi yena uJohane, nanti ithuba elihle elokubekezela kwabangcwele, labo abagcina imilayo kaNkulunkulu lokukholwa kuJesu. Abantu hlobo esithandekayo abanqobayo lapha emhlabeni, begcina imithetho kaJehova, begcina imilayo kaJehova, uJehova uyabathembisa ukunqoba. Banengi abantu abathi imithetho yabethelwa esiphambanweni, abasela ndaba lemithetho kaThixo, yabethelwa esiphambanweni, batsho njalo. Kodwa nxa sifunda encwadini yesambulo, uJohane uthi yena, nanti ithuba elokubekezela kwabangcwele, abantu abagcina imithetho kaJehova lokukholwa kuJesu. Ngamanye amazwi, mhlobo othandekayo, ebantwini abanqobayo bayayigcina imithetho kaJehova, bayayilandela injengoba injalo. Kalibongwe igama lenkosi. Kukhona ukunqoba egameni likaJesu. Njengalokhu uJesu wanqoba, Jesu wanqoba wayahlala lo Baba esihlalweni sobukhosi. Bakhona hlobo esithandekayo abaza kunqoba emhlabeni onalo, bayehlala lo Jesu esihlalweni sobukhosi. Kambe uJesu elapha emhlabeni wanqoba kanjani na? Nxa sifunda iBhayibhili encwadini kaMarko chapter 1 iverse ngelika 35, Mark chapter 1 verse 35, uJesu wanqoba kanjani elapha emhlabeni na? iBhayibhili yasitshela ukuba uJesu wanqoba. Nxa ufunda lapha verse 35, ithi yona ekuseni kusesemnyama kakhulu, wavuka waphuma waya endaweni eyinkangala wayakhuleka khona. Wayevuka ekuseni ezinikela uJesu emandleni kaThixo, ayekhuleka ekuseni emadabukakusa ayendaweni eyinkangala ayekhuleka uJesu. Wanqoba uJesu, wayehlala emthandazweni ezinikela njalo kuNkulunkulu. Wanqoba uJesu bathandekayo. Incwadi kaMarko chapter 14 iverse ngelika 38, engakahamba uJesu ezulwini uyakhuluma lamazwi. Mark chapter 14 verse 38, uthi yena lapha, lindani likhuleke ukuze lingangeni ekulingweni. Umoya uyavuma kodwa inyama ibuthakathaka. uJesu bathandekayo uthi yena kasilinde ngomthandazo, kasiphile ngomthandazo. Njoba laye wayevuka ekuseni esiyakhuleka wanqoba uSathane, lathi uJesu bathandekayo uthi yena kasiphile ngomthandazo. Nxa ugijima usencwadini kaMathewu chapter 4, wanqoba uJesu ngelizwi likaNkulunkulu. Lapho elingwa nguSathane wayethi yena kulotshiwe, lapho elingwa nguSathane wayethi yena kulotshiwe. So wanqoba ngomthandazo, wanqoba ngokufunda iBhayibhili, wanqoba uJesu bathandekayo. Wasesichiyela isibonelo esokuba lathi silandele emanyathelweni akhe. Nxa bekhangela abafundi bakhe bembona uJesu enqoba, ephila ngamandla
Nxa ufunda uLuke chapter 11 iverse ngelika 1 bayamcela uJesu kuba labo abafundise ukukhuleka, benanzelela ukuba wayenqoba ngomthandazo. Abafundi bakaJesu bayacela ukuba lathi sifundise ukukhuleka ukuze sibe ngabantu abanqobayo emhlabeni onjengawonalo. Mhlobo wami othandekayo, nxa siyakunqoba umhlaba, siyakunqoba ngomthandazo, ngokufunda ilizwi likaJehova, ngokuzinikela kuye uJehova ngazo zonke izikhathi. Incwadi ka1 Peter chapter 2 verse 21, Jesu wasitshiyela isibonelo, indlela ahamba ngayo yiyo lathi okumele sihambe ngayo. 1 Peter chapter 2 iverse 21 ithi yona lapha, labizelwa khona lokho ngoba uKrestu laye wahlupheka ngenxa yenu, walichiyela isibonelo sokuba lilandele emanyathelweni akhe. Njengalokhu wayevuka ekuseni esiyakhuleka, njengalokhu wayefunda iBhayibheli, wachiya isibonelo uJesu esokuthi bonke abazakholwa egameni lakhe nxa beza kunqoba bafanele benze njengalokhu uJesu wenza. Ngiyayithanda incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 10, 1 Corinthians chapter 10 iverse ngelika 13. Ngiyayithanda kakhulu. Othi yena lapha umpostoli Paul, kalikufikelwa yikulingwa okungajwayelekanga ebantwini. uNkulunkulu uthembekile, kayikuvuma ukuba lilingwe ngokungaphezu kwamandla enu. Kodwa uba lilingwa, ukulingwa kufika, uyakulinika indlela eyokuphepha ukuze libe lamandla okukuthwala. Mhlobo wami othandekayo, lanxa siphila emhlabeni onjengawonalo, izilingo zisanda, kodwa kukhona ukunqoba ngegama likaJesu. La uJesu mhlobo othandekayo kasoze avume ukuba ulingwe ngalokho okungaphezu kwamandla akho. Nxa uthe wangena ekulingweni, uthi yena uyakuletha indlela oza kuphepha ngayo uphume phakathi kokulingwa. Mhlobo wami othandekayo, nxa siphila emhlabeni onjengawonalo, kasiphileni ngomthandazo, kasiphileni ngelizwi likaJehova, njengamadoda anjengabo Enoch ayephefumula umthandazo. Isikhathi bathandekayo esokuba siphefumule umthandazo, ngoba siphila ezikhathini ezesabekayo. Mkhuhlane iyanda, coronavirus iyatshinga. Abantwana bakaThixo bafanele banqobe umhlaba ngegama likaJesu. Abantu baseBeria babe ngabantu abalungileyo, babe ngabantu abakhaliphileyo. iBhayibhili lithi yona bahlala elizwini likaJehova, bafunda iBhayibhili. Nxa ufunda imisebenzi chapter 17 verse 11, ithi yona abantu baseBeria bayihlola imibhalo insuku zonke, bebona ukuba lezi zinto zinjalo na. Ngamanye amazwi, baba ngabantu abaphila ngomthandazo, bezinikela emandleni kaJehova, bephila ngokwentando kaJehova, behlola emibhalweni, bese bephila ngokwendlela kaNkulunkulu. uJohane nxa ebhala kuJohane chapter 15 iverse ngelika 7, uthi yena lapha, uba lihlala kimi, lamazwi ami ehlala kini, celani elikuthandayo liyakwenzelwa nguBaba osezulwini. Ngamanye amazwi hlobo esithandekayo, nxa siyakunqoba umhlaba, amazwi kaJesu afanele ahlale kithi. iBhayibhili limele lihlale ezandleni zamaKrestu, behlola emibhalweni,
besenza okuyintando kaJehova. Uyathembisa lapha encwadini kaJohane, nxa amazwi ami ehlala kini, celani konke likuthandayo, liyakwenzelwa ngubaba usezulwini. Kuyadingakala mhlobo othandekayo ukuxhuma emandleni kaJesu. Amazwi kaJesu ahlale phakathi kwethu. Konke sikwenzayo sikwenze sithunganyelwa ngamazwi kaNkulunkulu. Uyaqhubeka uJohane nxa ufunda chapter efananayo, iverse ngelika 4, uthi yena hlalani kimi lami ngihlale kini. Njengalokhu ugatsha lungethele izithelo ngokwalo uba lungahlali evinini, kunjalo lani uba lingahlali kimi. Mina ngilivini, lina lizingatsha. Lo ohlala kimi lami ngihlale kuye, yena uyathela izithelo ezinengi, ngoba ngaphandle kwami lingenze lutho. Uba uNkulunkulu engahlali kini, ulahlwa njengogatsha olubunileyo luphoselwe emlilweni. Impilo yokunqoba mhlobo othandekayo isekuhlaleni emandleni kaJesu. Njengalokho abako-Israyeli babezinikela ekuseni, bezinikela ntambama, bezinikela izikhathi zonke. AmaKrestu hlobo esithandekayo afanele ukuba ahlale kuNkulunkulu ukuze athole ukunqoba ngegama likaJesu. Ngiyayithanda incwadi kaJuda nxa sidonsela emaphethelweni. UJuda evesini ngelika 24 lo verse 25 ithi yona kuye olamandla okukulinda ukuba ungakhubeki, lokulimisa phambi kwenkazimulo yakhe lingelasici, lilokuthokoza okukhulu. Kanye uNkulunkulu oyedwa, umsilisi wethu uJesu Krestu, kakube kuye inkazimulo lobukhosi lamandla lodumo. Yena olamandla okusigcina singawanga, yena olamandla okusinikela ebusweni bukaBaba singelasici, kasihlaleni kuye, laye ahlale kithi. UmKrestu mhlobo othandekayo ngozinikelayo emandleni kaNkulunkulu. Kawungeke uphile isiKrestu uJesu engekho kuwe, kodwa kudinga ukuba uJesu abe kuwe. Nxa sivala inkonzo yethu yosuku lwanamhlanje, bakhona abaya kunqoba. Izithembiso ziphiwe ebantwini abanqobayo, baya kungena eparadise. Baya kuphiwa amagama amatsha, abantu abangasoze bathathwe icorruption eyalapha emhlabeni, kodwa abakuthembeka kuze kube sekupheleni bayakuthola ukunqoba, bayengena eparadise. Hlobo wami othandekayo, likhona iparadise. Umuzi ongela COVID-19, umuzi ongela malaria, umuzi ongela mathuna, ongela zibhedlela, ongela abantu abagulayo, kodwa umuzi olabantu abaphila iphakade lonke. Ngihamba kuloyisi yini ekuseni ukuba njengabo Inoko abathembekayo bathathwa bahamba bayezulwini, lawe kwelinye ilanga mhla uJesu ememeza utholakale ungonqobileyo. Bakhona abaza kunqoba. Kambe uza kunqoba yini ekuseni? Nxa uza kunqoba ekuseni, zinikele emandleni kaNkulunkulu. Ilanga liphuma ekuseni, khuleka, zinikele kuJehova. Ilanga litshona, zinikele. Nxa uphila phakathi kosuku, phila phakathi komthandazo, ngoba kukhona ukunqoba ngegama likaJesu. Hlobo wami othandekayo, ngiyakunxusa ekuseni. Mhlaba ugcwala ngecorruption, sono sisanda. Ekuseni mhlobo othandekayo, uyanxuswa ukuba uzinikele kuJesu. Ilanga litshona, uzinikele kuJesu. Nxa uphila phakathi kwemini, phile ngomthandazo, uzinikela emandleni kaNkulunkulu. Nxa umthandazo wakho lawe ngosuku lwanamhlanje olokuba mhla uJesu ebiza abangabakhe ebathatha ebasa ekhaya, la utholakale ungonqobileyo,
Ngiyakunxusa ukuba singene phakathi komthandazo. uNkulunkulu abe lawe akuphe ukunqoba ngegama likaJesu. Phile ngomthandazo, phile ngelizwi lenkosi, ulindela uJesu ozayo masinyane. Ngasikhuleke. Baba othandekayo osezulwini, siyakubonga ngendlela ephakemeyo ukuba usithembisile ukunqoba nxa silandela ilizwi lakho. Bakhona abanqobayo abanjengabo Enoch, bathathwa bahamba ezulwini. Namhlanje Nkosi ethandekayo, lathi sizinikela ngakuwe emhlabeni onjengawonalo, ogcwele isono, ogcwele konke okwesabekayo, gcwele imikhuhlane esabekayo. Siphe ukunqoba Nkosi ngegama lakho, ukuze kwelinye ilanga mhla uzakuza sitholakale sikhona embusweni wezulu. Siyakubonga, siyakudumisa ngenxa yegama likaJesu siyakhuleka. Amen.